Nsemmulkom, grazzi tal-li naqattu magħna. Millum ħdejja għandi l-Avukat Rodolfo Dragonesi għal darb'oħra ħajjispjegalna rigward dal-programm li qed nagħmlu ġeopolitika. Illum għandna episodju ieħor, l-episodju numru 5. Kollha kienu interessanti. Dan ħajqan naqra aktar naħseb l-erwieħ ħanejdu hekk. Jista' jkun. Kważi kollha. Eżatt. U dan jirrigwardja in-Naziżmu wara l-gwerra dinjija sal-lum il-ġurnata biex naraw x'ġara u ma ġarax ħajjispjegalna b'mod iktar tekniku hawnhekk magħna l-avukat. Jekk għandna xi diffikultajiet fis-sound, tistgħu tinformawna u tistgħu tgħidulna jekk għandniex is-sound tajjeb għax is-soltu aħna ma jkollniex monitors fl-istudju. Mela, nibdew, x'taħseb? Iva. Tagħmel l-introduzzjoni. Iva, mela, xtaqtna nagħmlu programm fuq in-Naziżmu għaliex huwa suġġett li għadu topical sal-lum. Ħafna nies jaħsbu li in-Naziżmu jisummiet wara t-tieni gwerra dinjija. U kull ma kien hemm forsi dawk li jissejħu neo-Nazisti, xi nies li jipprotestaw darba fil u jisom daqsxejn bl-abda poter, bl-abda influenza. Mentri fil-fatt, il-fatti juru l-oppost. U xtaqt li nibdew fil-fatt bl-ewwel klip li jitkellem fuq dak li jissejjaħ Project Paperclip. Il-Project Paperclip x'kien? Datellajna dokument li kien declassified mid-dokumenti tas-CIA, Central Intelligence Agency tal-Istati Uniti, li datat minn 1952, frar 52, u jgħidlek speċifikament qed isemmilek il-Project Paperclip u jisemmilek ukoll Operation Project 63 li huwa l-istess ħaġa, Project 63 u Project Paperclip huwa l-istess ħaġa. X'kien dan il-proġett? Dan kien proġett fejn l-Amerikani kienu għejdin jagħtu free passage lil ħafna Ġermaniżi illi fosthom kien hemm ħafna li kellhom background nazista u anki kienu fl-SS. U daw marru l-Istati Uniti, kienu xjentisti u ħafna iktar nies akademiċi illi minflok daw għaddewhom proċess kif kienu għamlu fil-Nuremberg Trials. Ta' min ikun jaf illi fil-Nuremberg Trials kienu ħarku inqas minn 200 ruħ. Avolja l-armata, il-forzi armati tal-Istati Uniti kienu identifikaw il-fuq minn 1500 Ġermaniżi nazisti illi skont l-opinjoni tagħhom kellhom jitresqu. Minn daw tresqu biss inqas minn 200 ruħ. Jekk nerġgħu imorru għal fuq l-ewwel klip, naraw x'qed jgħid. Bażikament dan huwa communication bejniethom ġewwa l-CIA fejn qed isemmi illi about 10 contracts are signed in Germany for travel to the US, leaving for Germany February 22nd. Deputy Director tal-JIOA, issa niġu għalija fit-tieni klip, plans to contact you after February 25th to discuss impairment of intelligence interests and matters cited to your letter. Ġifieri jekk kienx hemm problema kwestjoni ta' security jew intelligence jekk daw ikomplu iddaħlu dawn in-Nazisti Ġermaniżi li kellhom background nazista ġewwa l-Istati Uniti. Dak kien datat 1952, ġifieri 7 snin wara li temmet il-gwerra. Il-Project Paperclip fil-fatt baqa' għaddejja jekk m'iniex qed nisbal xi 15-il sena. Mhux xi 6 xhur. Jekk immorru għat-tieni klip Mario jitkellem fuq il-JIOA li huwa l-Joint Intelligence Objectives Agency. Iġifieri dan il-Project Paperclip biex
idaħlu dawn il-Ġermaniżi li ħafna minnhom kellhom background nazista u kienu possibilment responsabbli għal krimini ta' gwerra, kienu għamlu dal Joint Intelligence Objectives Agency, ġifieri aġenzija ġewwa waħda mill-aġenziji bħal CIA biex propju tieħossib il-Project Paperclip. Aħna f'kull programm intellew ħafna minn dawn biex in-nies jaraw illi maħniex qegħdin jew nivvintaw jew neżaġeraw, eċetera. In-nies jistgħu jsegwu magħna dawk illi aħna ntellaw is-sources għall-argument biex ikunu qed jaraw minn fejn inti qed ġibt is-sources u mbagħad wara dawn is-sources inniżilhom fil-YouTube, ġifieri waħed wara l-ieħor ifitxixhom u jsibhom ikun jista' jsibhom faċilment. Wieħed wara l-ieħor kif qegħdin nagħmluhom fil-programm. Issa ta' min jgħid ukoll Mario li bħala sources jiena bħala riċerkatur ta' l-affarijiet internazzjonali u liġijiet internazzjonali dejjem nipprova mmur għal dak li jissejjaħ primary sources. Hawnhekk qegħdin intellaw sources li huma iktar ġenerali bħal tipo Wikipedia. Wikipedia jiktebha minn irid ma spieċi. Le, ma fimni, jiena inkun diġà tħalt fis-sources u mbagħad rajt is-sources li ikunu ibbażaw ruhom jew il-Wikipedia jew il-gazzetti li aħna nintellaw ħafna clips ukoll minn dak li jissejjaħ il-mainstream media biex nuru li maħniex qegħdin nużaw ċerti fonti illi ħafna nies jaħsbu li daw kollha conspiracy theories websites. Jiġifieri anki il-mainstream media xi kultant taċċenalihom dawn l-affarijiet, għalhekk tellajnihom. Imma ma jfissirx li dawn huma il-primary sources, għax jiena fir-riċerka tiegħi inkun dħalt fil-primary sources, imma dawk għal-fini ta' media biex toqgħod ittella ċerti primary sources, dokumenti, kif tellajna l-ewwel wieħed, dak huwa primary source, declassified documents ġewwa CIA, dak huwa primary source. Imma biex ittella ħafna minn dawk tkun daqsxejn tqila. Allura qegħdin nittellaw ħafna rapporti anki mill-media li naf illi kienu ibbażati fuq primary sources ġax għamilt ir-riċerka. Mela, jekk immorru għat-tielet waħda, is-CIA ġie maħluq mill-President Truman li kien is-suċċessur tal-President Roosevelt. L-aħħar 3 xhur 4 xhur tal-gwerra fin-1945 sar President tal-Istati Uniti. U da ftit snin wara ikkritika is-CIA għax qal speċifikament ma ninsewx li CIA kien involuta fil-Project Paperclip illi ħafna affarijiet illi kienu jisiru kienu jinkwetawh. Ma kienx president dak il-żmien, ġifieri kien hemm president meta kitbu da minn għalija kien hemm il-President Kennedy. Ekku infatti, kien fl-artiklu xrajt. Iva, ġifieri anki again biex in-nies ma jaħsbux illi aħna din nivvintaw ħafna stejjer, ex-president qed jikkritika qed isma' s-CIA marret oltre dak il-brief, dak l-rwol illi jiena kont tajta u jiena qed nara inkwetanti ħafna. Ir-raba' clip huwa fuq Project Monarch li huwa daqsxejn relatat. Operation Monarch. Għaliex huwa relatat? Għaliex dan kien proġett ieħor fejn kien involved il-CIA li kellu x'jaqsam speċifikament ma' mind control program. Issa tajt imma għaliex din hija importanti. Għaliex ħafna minn dawk ix-xjentisti li ġabu mill-Ġermanja li kellhom background ġewwa l-SS u ġewwa l-Partit Nazista kienu involuti wkoll f'ħafna programmi ta' mind control u brainwashing. U din hija importanti għax hija relevanti anke sal-lum il-ġurnata. U qed nitkellmu fuq il-Nazisti jew qed nitkellmu? Le, qed nitkellmu fuq programm tas-CIA illi kienu qegħdin jidħlu f'ħafna brainwashing u mind control. Jagħmlu riċerki kif jagħmlu mind control tan-nies. Jew mind control tal-aġenti tagħhom, jew mind control ta' nies oħra.
kien hemm nies illi daħlu through the Daħlu Project Paperclip illi kienu involuti anki Alright. fil-project jew il-program. Ma' CIA. Il-Monarch program. naħseb. Diki dawk huma l-links. Għax aħna dejjem nippruvaw nagħmlu il-joining of the dots u xek, Mario. Jiġifieri hemm il-links bejn il-Project Paperclip, in-nies li kienu Ġermaniżi imma ħafna minnhom minflok tresqu quddiem xi tribunal bħal ta' Nuremberg daħluhom ġewwa l-Istati Uniti. U daw kienu Nazisti. Jiġifieri in-Nazisti għalfejn iddaħħol ġewwa l-Istati Uniti. Issa l-iskuża kienet għax jekk ma noħduhomx aħna joħduhom ir-Russi, l-Unjoni Sovjetika dak iż-żmien. Ta' min jgħid ukoll li anki l-Ingliżi taħt l-Intelligence Agency Ingliża l-MI6 kienu din jippruvaw jinqdew dawn ix-xjentisti Ġermaniżi wkoll. Imma l-puntu mhux għax jekk inti ma taħdimx miegħi ħataħdem ma' xi ħadd ieħor, jekk inti għandek past li huwa a criminal past, inti titressa. Eżatt titressa. Titressa dik hija, ġifieri kif semmejna f'programm ieħor illi jekk hemm kumpaniji kbar ħatamel negozju magħhom, trid tagħmel id-due diligence biex tara ma' min qed tagħmilha. Tagħmel due diligence ukoll għal dawn in-nies. Bħal meta nagħmlu due diligence meta nagħtu passaport lil ċittadin li mhux Malti biex intuħ passaport Malti, inti tagħmillu due diligence biex tara ma' min qed tagħmilha. U ħafna minnhom kienu jafu li kellhom past ġew l-SS, mhux kwestjoni li m'għamlux due diligence, talli anki meta kienu jafu li kellhom past daqsxejn ħażina daħluhom l-Istati Uniti minflok ipproċessawhom. Ġifieri din hija importanti ħafna għal programm tal-lum biex nuru in-Naziżmu ma mietx wara l-gwerra, in-Naziżmu ma kienx 4 skinheads. In-Naziżmu is-saħħa tan-Naziżmu beda bil-Project Paperclip, is-saħħa ta' wara l-gwerra din ngħidu, wara illi tilfu il-gwerra ġewwa l-Ewropa. Fil-fatt jekk naraw il-klip li jmiss, il-USA Today li hija gazzetta Amerikana stabilita għamlu il-fact checking tagħhom ta' filli l-lum il-ġurnata kulħadd jipprova jagħmel fact checking xi kultant ma taqbilx magħhom u xi kultant tista' taqbel magħhom skont kemm qed jagħmluha mod serju. Jiġifieri, jekk inti tinżel il-claim huma x'għamlu, għamlu checking fuq dal-claim. After World War II, Nazi scientists joined NASA through Operation Paperclip. Għalmi ma jafx NASA hija National Agency for Space Agency. Ġifieri tal-Istati Uniti illi kellhom l-space program tagħhom. U jekk inti tinżel ftit għax jgħidlek ara modified version of the popular meme, dik nisson ħalluha. Operation Paperclip 1945, hemmhekk rġajna semmejna the Joint Intelligence Objectives Agency Subcommittee was tasked with retrieving German scientists, doctors and engineers who identified as intellectually vital to the Third Reich. Jekk inti tinżel mela, kompli. Dan skont il-fact checking tagħhom jekk kompli tinżel. The Nazis and their contributions, kompli jinżel. Jisemmilek anki Werner von Braun li kien il-kap tal-Space Program li kien Nazista. Nazista mlaħħa von Braun kien responsabbli biex jiżviluppa teknoloġija tal-V1 u V2 rockets li kienu din jużaw fl-aħħar tal-gwerra biex jimbombardjaw Londra. Iġifieri. Dak għaddena naraw l-ismijiet tan-nies għax hekk. Iva. Tajjeb għandek. Hawnhekk wieħed illi ħadu permezz tal-Project Paperclip kien Walter Schreiber, a former Nazi general imlaħħaq ħafna, also oversaw inhumane medical experiments involving bioweapons,
that resulted in countless number of deaths. Daħadu Following the war, he was captured by the Soviets, but defected to the United States. He worked for various government entities before finally settling in Texas at the Air Force School of Aviation Medicine. Għandek ieħor Walter. Issa, il-rating tal... Ġeneral dan. Iva, dakka kien ġenerali mlaħħaq. U dan spiċċa l-Istati Uniti, minn flok ġi proċessat. Għanka dan, Walter, dan ieħor. Dan ieħor. Iva, hemm ħafna. Dan kollha l-ismi. Hemm ħafna, hemm xi 1500 illi spiċċaw marru. Iġifieri now skont il-fact-checking tal-USA Today qal we rate this claim to be true. To be true because it is supported by our research. Operation Paperclip was a secret initiative launched by the US government to recruit German engineers, doctors, physicists, chemists, other scientific experts for US technological advancement. Iġifieri, għaliex kien sigriet? Għax din hija l-ħelwa. Jekk inti qed tiftaħ il-bibin tiegħek għal dawn ix-xjentisti u dawn għandhom a clean record, m'hemmx għalfejn isommu sigriet u xejn. Dawn qas kienu l-ħabs. Kienu żawhom il-ħabs, dawn jibqgħu jiġru barra. Mela. Ħarbuhom. Ġifieri il-punt tal-lum, il-diskurs tal-lum, in-Nazi baqgħu jiġru barra. Mhux baqgħu jiġru barra, bl-assistenza tal-gvern Amerikan dak iż-żmien, ħarbuhom biex idaħluhom ġewwa l-Istati Uniti. Ġifieri għal min jaħseb illi n-Naziżmu miet wara t-tieni gwerra ma miet xejn. It went underground, dik hija differenza. It went underground? It went underground. It went underground? Fil-bidu għalhekk kienet sigritu. Għalhekk Project Paperclip kien sigrit. Imma mbagħad bħal kwalunkwe ħaġa li tibda underground tibda toħroġ. L-ammulaw l-ħsibiet tiegħu xek. Jekk tmur fuq is-sit wieħed l-istess ħaġa, id-dana id-Daily Mail qed jgħidlek l-istess ħaġa, dana fit-2010 ħarġu artiklu US government knowingly gave high-ranking Nazis safe haven in America after the Second World War, shocking report reveals. Għaliex dana kien hemm rapport ġdid għalhekk ħarġu fit-2008 illi żvelaw iktar informazzjoni. Dan għamel rapport ta' 600 faċċata u 600-page document. The New York Times obtained a copy of the report, jekk tista' tkompli tinżel, Mario, which the National Security Archive, a private group, posted on its website. The Justice Department had declared dozens of pages from the document off limits to the public after the archive sued to get it. Ġifieri baqgħu li ħafna minn dawn id-dokumenti ħallewhom sigreti. Għara ċarru kaza, Ha, li tagħmel kriminali bħal dak u ma titressax, mhux tal-li ma titressax, tal-li joħdu għedha biex ma bleq taħalsuhom. Żgur li ħallsuhom. U jagħmlu fl-Amerika ġifieri. U jużaw it-teknoloġija. U minn jax pożizzjoni kellhom dawn u għandhom. Le, inkluż von Braun, li kien il-kap tan-NASA program. Ġifieri l-istess persuna li kien żviluppa il-V1 u V2 rockets biex iwadbu fuq Londra kien l-istess li kien il-kap tan-NASA program fis-sittinijiet. Dawn bil-kalla fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet. Smajnijom, nasabin l-ewwel darba qed nismagħhom minn għandek għax qatt ma smajt. U kif jgħidu l-Ingliżi, this is the tip of the iceberg. Mario, għax hekk inti tmur il-numru 7. Naraw illi anki ġewwa Ġermanja stess leading Nazis dal-każ jgħidlek persuna waħda, leading Nazi worked for Germany's post-war intelligence service for 13 years. Iġifieri, l-ekwivalenti tas-CIA tal-MI6 tal-Ġermanja daw kellhom top Nazi li kienet jaħdem ġewwa il-German intelligence stess. German intelligence immaġina x'aċċess għandek għall-informazzjoni u dana kien ġi publikat fil-fatt fit-2014 mill-Spiegel, il-magazine Ġermaniż. Reported the German intelligence agency had employed a former top-ranking SS officer, Hartmann Lauterbacher, on a permanent basis from 1950 to 1963. Jekk inti tkompli tinżel. He was a high-ranking Nazi official recruited by the BND to its full-time staff.
Nistgħu nagħlqu għadha mhux? Aha, issa wara dik, issa immorru għal Minn waħda. Iva. Dana kien personaġġ ieħor when the CIA bankrolled a Nazi spy chief. Ġifieri da mhux tal-li kien Nazi biss, tal-li kien imlaħħaq fl-intelligence services tan-Nazisti u użawh biex ikompli jaħdem għalihom. Dak kien jismu Reinhard Gehlen. Jekk tinżel ftit. Għandek qed jarawh. Qed l-isem jidher. Aha, imma xtaqt naqra daqsxejn l-artiklu. As Reich was scrambling under relentless pressure of the advancing allies, Reinhard Gehlen, the head of Nazi intelligence for the Eastern Front, saw the writing on the wall and grabbed his files. As the old saying goes, if you can't beat them, join them. He had a trove of intelligence on the Soviets, which according to his own 1972 memoir, he kept in steel cases in Bavaria. The former Nazi intelligence officer quickly surrendered to counterintelligence of the US Army. He brokered a deal that instead of being prosecuted for war crimes, he and a select group of his men, ġifiri mhux hu biss, mela hu kien kap tal-intelligenza tan-Nazis, il-Gestapo, l-SS, li kienu responsabbli għall-atti l-iktar ħorox. U ovvjament in-nies taħtu. And they would establish a secret intelligence service for the occupation forces and hand over the service files they had on the Soviets. Ġifiri da Gehlen wieħed mill-iktar imlaħqin li kont tippretend li kont ħassibu ġewwa Nuremberg. Ta' wara ir-rat lines. Ġajna morna hawnhekk għal Wikipedia għaliex hawn biżgħet informazzjoni li hija reliable hawnhekk in ġenerali għal min irid ikompli jagħmel ir-riċerka tiegħu. Ir-rat lines x'kienu? Rat ovvjament huwa ġurdien, ġifieri dawn huma l-escape routes tal-ġrieden. In-Nazisti kienu l-ġrieden għalhekk semmawhom rat lines. Il-rat lines were a system of escape routes for Nazis and other fascists fleeing Europe in the aftermath of World War II. These escape routes, ġifieri dana maħniex nitkellmu biss Project Paperclip issa ftaħna iktar ġenerali. These escape routes mainly led towards havens in Latin America, particularly Argentina, but also Paraguay, Colombia, Brazil, Uruguay, Mexico, Chile, Peru, Guatemala, Ecuador and Bolivia. Ġifieri issa tajt l-Amerika Latina kollha. As well as the United States, Spain and Switzerland. Issa, there were two primary routes. Għax inti biex taħrab, ovvjament, trid tara kif ħataħrab. Issa, down in the first route. The one route went from Germany to Spain. Dak iż-żmien Spanja kienet taħt gvern faxxista wkoll, taħt il-gvern ta' Franco. L-Spanish rat lines. U t-tieni waħda Alla jbierek kienet bl-assistenza tal-klerġi tal-Catholic Church, mill-Vatikan. Bl-assistenza tal-Vatikan, ġifieri. Il-Vatikan stess, jekk inti tinżel ftit. Isemmilek hemmhekk ukoll ara. Mela, French member of the Action Française, organization suppressed by Pope Pius XI and rehabilitated. Lecca and Dae were the first to flee Europe with the help of Argentine Cardinal Antonio Caggiano. Issa, Vatican rat lines. Eżatt. Austrian Catholic Bishop Alois Hudal, a Nazi sympathizer, was rector of the Pontifico Istituto Teutonico Santa Maria dell'Anima in Rome. After the end of the war in Italy, he became active in ministering to German-speaking prisoners of war and internees, then held in camps throughout Italy. In 1944, in December, the Vatican Secretary of State received permission to appoint a representative to visit the German-speaking civil internees in Italy. Insomma, xalfejn nitlu iktar fid-dettal għal min irid, imma hekk
anki Adolf Eichmann li kien wieħed dak li kien ġi maqbud mill-gvern Izraelita u ġi charged ġewwa l-Izrael kienu ħaduh minn għalija mill-Arġil. Le, u dakak he's to trial taħt il-gvern Izraelita. Ġifieri Adolf Eichmann kien wieħed minn dawk illi uża ir-rat lines biex jirnexxielu jaħrab. Ġifieri il-puntu illi dawn ma ħarbux bl-assistenza tan-Nazis li kienu ġewwa l-Ġermanja, għax il-Ġermanja kienet tilfet il-kontroll mbagħad wara li tilfu il-gwerra, kienu ġew irnexxilhom jaħarbu bl-assistenza ta' dawk in-nies li kienu jissimpatizzaw man-Nazisti jew ġewwa l-Ewropa, jew ġewwa l-Amerika, jew ġewwa l-Amerika ta' fuq, jew l-Amerika t'isfel. L-alleati maqudin għajdu hekk. Eżatt. Ir-Russi kienu jonqos, ir-Russi ma ħadux jerba minnhom ukoll. Ir-Russi ħadu ftit minn 1946 ħadu ftit xjentisti wkoll biex jippruvaw jinqdew bihom ukoll. Issa kif ittrattawhom ma nafux, jien m'għamilx ir-riċerka fuqha. Jiġifieri dawna qabduhom suppost jitfgħu mill-ħabs naturalment suppost ngħidu hekk, u bagħad jittrattawhom forsi jekk rajnihom Adolf Eichmann naħseb ħadd ma ħajjejt illi dana ma kienx illi ma kienx ħati għax kien imlaħħaq ħafna, ġifieri da ħarab bil-bluzu tar-rat lines. Ġifieri hemm ħafna nies maħniex li ngħidu allegatamenti Nazisti, alleged war criminals, kien hemm ħafna minnhom bħal dak Gehlen illi kien il-kap tal-intelligence services ġewwa Ġermanja. Ovvjament, żgur, jekk ma tressaqx il-dawn il-min ħatressaq. Il-krem dell-krem. Mela, ta' wara. Sammu ma' krem jkollhom żvantaġġ ġifieri. Issa. In-nies jaqtluha jagħmlu. Dak mill-ewwel qatluhom fin-Nürnberg. Issa. Jekk tidħol l-10. Mela, hawnhekk issa ħanniftħu l-ktieb iktar. 10 famous people who were Nazi sympathizers. Mhux għalfejn narawhom kollha jekk tibda tinżel, aħna din nitkellmu issa mhux nies illi kienu Ġermaniżi, nies illi kienu jew Ewropej jew Amerikani, illi kienu jew Nazisti jew kienu jissimpatizzaw ħafna man-Naziżmu. Ezra Pound, għal min ma jafx kien politiku u idealista u għaw skrittur Ingliż u jekk tibqa' nieżel Walt Disney da. Interessanti da. Da iktar interessanti. Għax Ezra Pound kulħadd kien jaf dak iż-żmien, ġifieri x'kien, imma Walt Disney sal-lum il-ġurnata hemm il-kumpanija li kien bedaw illi ovvjament għandha ħafna saħħa mhux bħala Walt Disney biss bħala Hollywood movie productions, għax il-Walt Disney issa għandhom ħafna kontroll fuq partit oħra tal-medja. Ġifieri dawn huma media house, waħda mill-ikbar media houses li hemm ġewwa l-Istati Uniti. Interessanti, ġifieri anke hemmhekk jgħidlek sew before the war and the full jgħidlek kollox. There are smatterings of the information that suggest elitist groups in the US and the UK held views similar to those of the Nazis, and Disney seems to have been one of them. Issa, jekk tibqa' nieżel. Tibqa' nieżel. Tibqa' nieżel. Issa, di għal min forsi ma jafx, Edward VIII, dak kien il-re ta' Brittanja biex niftehmu, qabel George VI. U dana kellu jabdika, għalu jew iddeċida li jabdika għax jitiżżewweġ il-Mrs. Simpson li qiegħda miegħu hawnhekk din
għamlu visit daw ma' Hitler. Abdika ġiviri tlaq mir-reda. Abdicated, Issa, ġiviri, għal-media consumption huma qalu li he abdicated minħabba l-fatt li kien ħajiżżewweġ mal-Amerikana divorzjata u skont l-użanzi tagħhom ir-re ma setax. Imma mbagħad wara l-kwinti kien hemm bħala raġuni iktar reali l-fatt li dana kien jissimpatizza mal-Nazisti. U għalhekk l-Ingliżi ddeċidew ġifieri l-poter ġewwa l-Ingilterra, Gran Bretanja, iddeċidew li dana ma kienx, il-pożizzjoni tiegħu ma kienx kompatibbli. Allora Dak kien next in line ġifieri. Le kien ir-re. Kien ir-re, Kien ir-re. Kien diġà sar-re. Kien diġà sar-re. Interessanti. Iva, u mbagħad spiċċa he abdicated. Imma ma xandrux li he abdicated għax kien Nazist. Eżgu, xek? He abdicated minħabba li rrid iżżewweġ il-mara divorzjata. Ma nafux ġifieri, aħna qegħdin issa nissupponu naħsbu u ngħidu l-sibijiet tagħna, ma ovvjament sibu forsi way out biex jħarsu minnu. Eżatt. Issa, ieħor, Henry Ford ta' Ford Enterprises. Da tant kien jissimpatizza man-Naziżmu illi Hitler jisemmih darbtejn fil-ktib tiegħu Mein Kampf. U kellu ritratt, portrait ta' Henry Ford ġewwa l-uffiċċju tiegħu. Ġifieri Hitler kellu portrait ta' Henry Ford ġewwa l-uffiċċju tiegħu. Immaġina, ġifieri nana kien wieħed admiration għal min irid jara ftit admiration of Ford. In the New York Times, published an article that suggested Adolf Hitler had a large picture of Henry Ford upon his office wall, in admiration of Ford. This admiration is made clear when Hitler actually name-drops Henry Ford in his book Mein Kampf, calling him a single great man who still, quote, still maintains full independence from the Jewish threat. Iġifieri jekk tkompli tinżel, dawn huma nies illi għandhom influenza sal-lum il-ġurnata. Charles Lindbergh li kien rannumat illi kien għamel l-ewwel transatlantic solo flight l-Istati Uniti għal minalija niżel ġewwa Franza. Jekk tkompli tinżel, da xi ħadd li ma tantx huwa rinomat imma kien media personality kien rinomat dak iż-żmien and a Roman Catholic priest. After the war, he was forced out of the radio by the US government and made to stop publishing his newspaper called Social Justice. Jekk tkompli tinżel, da ma nafx minnu, name given to a group of wealthy individuals who would regularly meet at the home, Tada Cliveden, a home in Buckinghamshire, that was the residence of Nancy and Waldorf Astor. In the internet, down Astor, il-familja Astor kienet waħda mill-ikbar familji sinjuri ġewwa l-Istati Uniti. Jekk terġa' tinżel, da Mosley kien il-kap tal-partit faxxista ġewwa l-Ingilterra, ovvjament kulħadd kien jaf li kien faxxist. Jekk tibqa' nieżel. Johnson. Tibqa' nieżel. Għanna kemm xikar għattru. Anki da, Viscount Rothermere, dana Ingliż, ġifieri mlaħħaq nobli. Oriġin naħseb Ġermaniża. Ma nafx jista' jkun ifhimni anki il-familja reali Ingliża kienet minn kienu Ġermaniżi. Mela, jekk tkompli. Jekk taqra dana x'għandek dana creator Daily Mail. Eżatt, Iva. He was the creator of the Daily Mail and the Daily Mirror. Iġifieri oriġinarjament id-Daily Mail u the-Daily Mirror min ikkrejhom kien wieħed nazista faxxista, ġifieri. Dak huma kollha. Dawk huma. Issa jekk tmur għal dak li jmiss, jiena xtaqt illi tmur għal 25. Mario, naqbżu. Il-25 ħatmur għataq bes ħafna.
M'għandekx in-numru 25? Le, il-5 da. Mela din naħseb. Yes. That's right. Din hija importanti ħafna. Again, dina ġiet riċerkata ħafna, mhux kwistjoni li hija allegazzjoni mhix ibbażata fuq informazzjoni li hija reliable. Did you know former CIA Director Alan Dulles and his brother, Secretary of State John Foster Dulles, were Nazi sympathizers? Għaliex qed insemmu għada? Għaliex diġà rajna illi kien hemm il-Project Paperclip li kien involut is-CIA biex jaħarbu ħafna Ġermaniżi Nazisti u hawnhekk again we are joining the dots. Ġifieri jekk il-kap tas-CIA fil-ħamsinijiet kien Nazi sympathizer u ħuħ kien segretarju tal-Istat, ġifieri Foreign Minister biex niftehmu, Secretary of State u mal-Foreign Minister, Ministru tal-Affarijiet Barranin, ġifieri fost l-ikbar ministri b'saħħithom, u kienu Nazi sympathizer. Ġifieri tibda issa joining the dots u tibda tara kif jista' jagħti l-każ illi CIA bdiet iddaħħal u topre dal-Project Paperclip. Ġifieri l-iskuża li jekk ma noħduhomx aħna joħduhom ir-Russji minflok ngħadduhom proċess kriminali. Mbagħad tara li min kien il-kap għall-inqas fil-ħamsinijiet sar il-kap kellu simpatija man-Nazisti u mbagħad kif jgħidu l-Ingliżi you put 2 and 2 together u xek. Issa ta' wara mela rġajna morna għal numru le l-11, il-11. Issa hawnhekk iva, jiena kont ktibt artiklu 3 snin ilu The Masters of War fuq li kien ħareġ fuq it-Times ta' Malta. U hawnhekk semmejt jekk inti tinżel. Kompli nżel ftit Mario. Ħa naraw daqsxejn. Iktar. Kważi għana wasalna hawnhekk, mela. Għana daw. Hawnhekk għadna both sides of the war were partly financed by the same families, whose name ironically was Warburg, which could mean City of War. Issa, mbagħad bdejna the Rockefellers with their large holdings in Standard Oil, għal min ma jafx il-kumpanija taż-żejt l-ikbar li kien hawn ġewwa l-Istati Uniti kien jisimha Standard Oil, u mbagħad bidlet l-isem. U dana kien tal-familja li kienu l-iktar sinjuruni l-Istati Uniti u għadhom fost l-iktar tal-Rockefellers. With their large holdings in Standard Oil, the largest US oil company with 84% of the American market, had substantial dealings with German industrials both before and during the war. During the war dik kienet illegali, għax imbagħad għaddew meta daħlu ġew fil-gwerra l-Amerikani għaddu liġi li kienet Trading with the Enemy Act, illi kienet illegali li inti tkompli tagħmel negozju mal-għadu. They also set up Chase Bank, ovvjament wieħed mill-ikbar banek li hawn, sal-lum ġiet Chase Manhattan, in partnership with German Kunlub. Jekk tinżel ftit, Rockefeller's partner and second largest shareholder in Standard Oil was none other than the notorious German industrial powerhouse IG Farben, a major supporter of the Nazis and vital to the entire war effort. Again, għal min ma semax bil-kumpanija IG Farben, di kienet l-ikbar kumpanija ġewwa Ġermanja u anki kellha ħafna interessi ġewwa pajjiżi oħra. U kienet shareholder ta' Standard Oil. Ġifieri daw kienu sħab. Kienu sħab bażikament, di Rockefellers u l-IG Farben. Daw il-tal-IG Farben spiċċaw tellawhom Nuremberg għal-war crimes. U fil-fatt iddeċidew minflok jieħdu l-kumpanija tagħhom bħala punishment ħanajdu hekk. Qasmuha biss. Allora, għax inti b'saħħtek ħafna u ħanaqsmuha dik storja oħra. Ġifieri mhux
mhux ħaduha għax it was a criminal organization. Għallew hemmhekk qasmu Issa, jekk inti tkompli. li jmiss. Mela, let me say this again. Li jmiss jew l-istess waħda? Għawek, kemm nizlu. IG Farben was a large shareholder in Standard Oil. During the war, issa di oħra interessanti, Standard Oil registered its tanker fleet. Għax Standard Oil għalekka kienu b'saħħithom ħafna. Għax Standard Oil kellhom kontroll, kellhom it-tanker fleet tagħhom stess. Ġieri mhux kellhom iż-żejt biss, kellhom ukoll il-oil tankers biex jagħmlu biex jikkontrollaw is-supply chain tagħhom stess. X'għamlu daw? Irreġistraw il-tankers jekk titla' kemm il-fuq mhux l-isfel. Mela, during this, it registered its tanker fleet under the Panama flag with the assistance of James Forrestal, Under Secretary of the Navy and later Secretary of War. Forrestal was also Vice President of General Aniline, a subsidiary of Standard Industries. Għaliex hija importanti, għaliex il-fatt illi it-tanker fleet ġiet reġistrata Panama tfisser illi teknikament ma kienieċ kumpanija Amerikana. Allura ma kienieċ ħataqa taħt il-Trading with the Enemy Act. Għax kienet kumpanija barranija. Imma ta' min kienet, mux xorta ta' Rockefeller. U xamlu daw, jekk inti tkompli tinżel l-istess artiklu. Għalli xamlu għadi? Mela, with its Panamanian tanker fleet, Standard Oil shipped its petrochemicals to fascist Spain. Għax dak iż-żmien tal-gwerra, Spanja kienet neutrali imma taħt il-fasċisti ta' Franco, ġer il-Franco. But the oil was being paid for by German funds unblocked by the Federal Reserve Bank. Tarġa mela l-Federal Reserve Bank unblocked the German funds. That had been controlled by Warburg. Dak li kienet jiffinanzja l-ewwel gwerra dinjija. The ships set sail, ġifieri malli marru l-Ispanja, mill-Ispanja marru Hamburg, where they unloaded the cargo. Ġifieri dan, ir-Rockefellers kienu din ibiegħu iż-żejt lill-Ġermaniżi. Mela l-Amerika, l-Istati Uniti kienu gwerra kontra l-Ġermanja. U l-ikbar industrialist Amerikan kien għadu qed jinnegozja mal-Ġermaniżi u jissupplihom il-petrochemical products. Biex naraw in-Naziżmu kemm kien daħal anki fi żmien il-gwerra stess kien hemm min ġewwa l-Istati Uniti kien b'saħħtu ħafna għadu b'saħħtu llum il-familja Rockefeller għadhom b'saħħithom. Daw kienu din jgħinu in-Nazisti. Diġà semmejna l-Ford, Henry Ford, jekk inti tmur għal Naqbiża Ford? Ford and the Führer, research assistance provided by an investigative fund of the Nation Institute. Jekk inti tinżel ftit. Iktar. Ma dana ġa kważi qed neħkollu. Di interessanti. I found the word Führer among thousands of pages of documents compiled by the Washington law firm of Cohen, Milstein, Housefield and Dole, which sought damages from Ford on behalf of a Russian woman who toiled as a slave labor plant. Jekk minix ma marriċ ngħid xi ħaġa li mhix korretta, ma naħseb li kienet l-istess law firm, ma mhix nsemmi ismu għax ma nix nagħmel żball. Ta' xi ħadd li semmejna diġà li kienu mbaġġi imlaħħaq ħafna fil-politika Amerikana. Ġifieri again joining the dots. Ifimni nistgħu inkomplu għamel tella il-12 li jmiss. History of Bayern. Le,
il-12, il-Banek Svizzeri. Alright. Da. Diki sewa. Dik, Diki. dini. Ija. Mela xib kien iktar l-isfel jisemmilek ukoll il-Banek Svizzeri ma importax. Nibqgħu għaddejn għall-imis. Għal-50. Għax hemmhekk isemmilek ukoll il-kumpaniji Bayer li kienet parti mill-IG Farben. Inti qbist issa ma għal-40. Mura 13. Għal-30. Ek, History of Bayer. Għaliex qed insemmu l-Bayer? Illum il-ġurnata Bayer hija kumpanija kbira li għandha x'taqsam anki ma' farmaceutiċi. U kienet parti mill-istess kumpanija nazista li semmejna IG Farben. Meta kisru l-IG Farben u għamlu divizjoni tal-assi tal-kumpanija, parti minna ġiet Bayer. Ġifiri dik kien, dak huwa il-background tal-kumpanija li nafu biha illum, il-Bayer, li kienet parti mill-IG Farben dak iż-żmien li semmejna kienu responsabbli għal war crimes. Meta ngħidu responsabbli għal war crimes, daw kienu jużaw slave labor ġewwa concentration camps biex jagħmlu profitti. Ġifiri mhux affarijiet serji. U dawn baqgħu jikbru. Ġifiri, ma kienx issejjaħ Bayer dak iż-żmien, kienet tifforma parti mill-kumpanija li kienet tissejjaħ IG Farben. Ġifiri din hija l-istorja ta'. U daw għadhom kumpaniji sal-lum il-ġurnata huma b'saħħithom ħafna. Mela, wara nitkellmu daqsxejn fuq in-Nazi Gold. Għaliex hija importanti di? Għaliex ħafna mid-deheb tan-Nazisti kien insteraq minn-Nazisti mill-Franċiżi, anke mill-Gvern Franċiż. Le, il-Nazisti stess serqu ħafna deheb meta huma bdew jikkontrollaw l-Ewropa, l-artijiet, bdew jieħdu deheb mill-Olanda, mill-Franza, eċetera, eċetera. U anki min-nies, mill-Lut u nies oħra illi daħluhom ġewwa l-concentration camps. Ħadulhom id-deheb kollu, ġifieri. Imma ġifieri mod fuq livell nazzjonali, ġifieri gvernijiet ukoll, u fuq livell ta' individwi kienu ħadu id-deheb tal-individwi. U imma x'sar minn dan deheb? Meta raw li kien din jitilfu l-gwerra, id-deheb osfor. Issa hawn min jgħid nafu li ħafna minn dak id-deheb spiċċa ġewwa xi banek l-Iżvizzera. U banek oħra. Imma din hija interessanti għax ħafna minnha disappeared without a trace. Mela għaliex hija importanti. Jekk inti rbaħt il-gwerra, kif jirriżulta illi d-deheb tan-Nazisti ma tafx sar minnu? Inti rbaħt il-gwerra għandek il-kontroll. Kif ma ssibx l-kaptu? Ġifieri forsi Kif ma ssibx qabel. l-kaptu? Għax kien hemm il-ħbieb tal-ħbieb illi kienu qegħdin iddaħluhom ġewwa xi banek Svizzeri u kienu jikkomplu jaħbuhom. Għax pereżempju l-Iżvizzera dak iż-żmien jiddepożita min jiddepożita, jgħidlek inti ġejt biex tiddepożita, jiena m'iniex ħaniżvela inti issa minn fejn ġibthom il-flus, eċetera, eċetera, mhux għalhekk l-Iżvizzera spiċċat b'saħħitha. Imma ġifieri użaw ħafna il-banek ġewwa l-Iżvizzera, ma mhux il-banek ġewwa l-Iżvizzera biss. Għax id-deheb mbagħad beda jimxi. Il-puntu illi jekk dawn ma traċċjawx id-deheb tan-Nazisti, min għandu l-kontroll tiegħu? Tad-deheb. Min għandu l-kontroll tad-deheb? Dan baqa taħt nies illi kienu Nazisti stess, jew nies li kienu jissimpatizzaw man-Nazisti. U għaliex hija importanti? Għax inti meta jkollok id-deheb huwa ir-rikkezza. Ir-rikkezza anke jekk inti tiġi biex tieħu loans mill-banek u trid loan ta' 200 miljun euro, dak iż-żmien ovvjament mhux euro, dollari pereżempju. U inti għandek id-deheb, inti tuża id-deheb bħala security. Jiġifieri ara kemm għandek saħħa finanzjarja biex inti tkompli tinvesti u tkabbar l-imperu kummerċjali tiegħek. Jiġifieri jekk in-Nazisti marru underground,
jew għax kienu din jaħdmu ma' aġenziji governattivi ġewwa l-Ewropa iktar u iktar ġewwa l-Istati Uniti, ġifieri kellhom dak il-poter. Jew marru għal rashom u komplew dawn il-kumpaniji li semmejna, jew kumpaniji oħra u kabruhom daw bis-saħħa ta' dak il-Nazi Gold illi intilef. All right. Illi mhux intilef, vanished without a trace. Gold spiċċa għandaw il-kumpaniji. Ma nafux. Le, Mario, ma nafux. Jina, le, ma rridx nispekola, jina ngħidlek, jekk l-alleati rebħu il-gwerra, ma kienux kapaċi jittraċċjaw dan id-deb. Jekk nafu illi daw kienu qegħdin iħarbu n-Nazisti, jekk nafu illi ħafna minn dawn il-kumpaniji Ġermaniżi li kienu responsabbli għal war crimes ħallhom ikomplu joperaw. Again, you put two and two together. Tajt mela il-deb baqa fidejn il-Nazisti, baqa jew kien hemm xi negozju bejn in-Nazisti u persuni illi kellhom simpatija magħhom. Jiġifieri ħaġa kien hemm. Xi ħaġa kien hemm, jiġifieri ma tistax tgħid alleati jirbħu l-gwerra u minn hemm ma jistax isibu u l-istess ħaġa li Svizzera ma tistax tgħid għax aħna inżommu kollox sigreti, ma sorry jekk għadna ħirġin minn gwerra dinjija u kien hemm dawk il-ħniżrijiet u dawk il-war crimes kollha. Ma tindagax u tara illi xi Nazisti kienu fetħu xi kontijiet. Jew iżhom ħalqek magħhom. Mbagħad tiġi tgħid għax pajjiż newtrali għax hekk jew għax hekk għax avvanzati. Le. Għax il-liġi internazzjonali tgħidlek illi min huwa responsabbli għal war crimes inti ma toqgħodx taħbilu. Issa jekk inti Svizzera neutrali jew mhux neutrali m'għandux jaqsam. Għax jekk hija il-pajjiżi kollha għandhom responsabilità obbligi internazzjonali biex jiġġieldu kontra war criminals u xek, mhux jaħbulhom. Mela, jekk jew kellha ma tirrikonoxxi allura l-Iżvizzera li kienu war crimes. Ma tix tinvestiga. Li ħadqod iżomm jew jissimpatizzaw magħhom jew jgħidu għax imma fl-interess għandna niklu aħna wkoll. La titnexx ma taħleġ fiha din li għadha ma saritx. Le, li ngħid illi ħafna minn dak id-deb qatt ma nstab. Ma nstabx, ġifieri fra parentesi. Ma ġiex traced. Jiġifieri il-klip li jmiss Isaqsi da qiegħed fuq l-Independent mhux ta' Malta tal-Renju Unit tal-Ingilterra. Martin Bowman kien l-assistent personali segretarju ta' Hitler, kien kellu ħafna poter. Ħadd ma kellu aċċess għal Hitler jekk Martin Bowman ma taħx appuntament. Isu kien tipo chief of staff ta' Hitler, kellu ħafna poter. Inkluż fil-poter li kellu, illi kien qed jħandilja il-finanzi, l-assi tat-Third Reich, tan-Nazisti. Jiġifieri, jekk daw ħarbu bil-flus bid-deb, Martin Bowman kien ikun fiċ-ċentru tal-logħba timmaġina, għax jekk dan kien parti mill-rwol tiegħu. Mela, jekk terġa' tidħol fiha, dana qed jikkwestjoni da fil-fatt laħaqx ħarab jew le jekk titla' biex tara il-title, il-headline. Bowman escaped but died as Mengeles patient. Ġifieri da mhux qed isaqsi qed jgħidlek skont il-riċerki. Għaliex qed jgħidlek hekk? Għaliex skont l-istorja Martin Bowman kien instab mejjed ġewwa l-Ġermanja. Da Martin Bowman kien qed jiġi akkużat ġewwa Nuremberg in abstenzja, jiġifieri għax ma sabuhx. U mbagħad ftit wara qalu sibna il-kadavru tiegħu. Imma skont l-artiklu tal-Independent, jekk terġa' tidħol fuq, qed jgħidlek
skont is-sources tagħhom jekk nistgħu naqrawh tinżel ftit. Tita ħallina. Martin Bormann, one of ma naħseb Titqax tirreġistra. ma jibburtax imma hekk biżejjed. Imma jiena rnexxieli nidħol ma nafx il-għala. Martin Bormann, one of Adolf Hitler's closest aides, did not commit suicide in Berlin, but died in Paraguay 14 years later after being treated for stomach cancer by fellow Nazi war criminal Josef Mengele, ieħor li rnexxielu jaħrab bis-saħħa tal-ratlines. According to police files released here yesterday, għalhekk jiena rrid nara di. Għaliex dana l-Independent qed jgħidlek jiena il-primary sources tiegħi. Jiena qed nara il-police files illi ġew rilaxxati. Aħna din nitkellmu meta kien da. Jekk titla' fuq. Fil-1993. Jiġifieri skont dawn il-police files qalu illi fil-fatt Martin Bormann kien ħareb. Ma nafux jekk hux il-każ jew le, għaliex qed insemmuh. Għaliex jista' jagħti il-każ illi ħarab u jekk ħarab, ovvjament, baqa jikkontrolla d-Deheb, jagħmel kumpaniji li kienu Nazisti, jagħmel ħafna kummerċ ma' nies li kienu din jissimpatizzaw. Jiġifieri in-Naziżmu kif bdejna dal-episodju ma mitx, it went underground. Dik hija ħaġa li naħseb irridu nistabbilixxu. Li nistabbilixxu mhux ħaġa li jaqbżu fuqna jgħidu għax conspiracies raw kollha. Naħseb jiena daw In-Naziżmu it is alive and well in-Naziżmu. U mhux mill-gwerra li hemm u għamlet 10 snin u mbagħad mietet, għax baqgħet għaddejja. Għażgu. Issa jekk taqbes għal-16 għawek ta' min infakru il-15 il-15 kienet ta' Martin Bormann. Din is-16. Ta' min isemmi għal min ma jafx illi kienem ħafna pajjiżi ġewwa l-Amerika Latina, ġifieri Amerika ċentrali u l-Amerika t'isfel, illi kienu taħt reġim faxxist. Gvernijiet faxxisti, kif kienet l-Ispanja taħt Franco, kif kien il-Portugal taħt Salazar, u hawnhekk jekk inti tinżel, hawnhekk jgħidlek li meta kien il-President Obama u kienet jipprova jara to normalize relations with Cuba and start losing the embargo that has been in effect since the early 60s. Many hard-right Republicans and neocons from Texas, Ted Cruz, etc., have been vehemently critical. Imma jekk inti tinżel u tibda tara and Cruz maintained that because Fidel Castro and Raul Castro are brutal dictators, the embargo must remain. Imma issa jekk inti tinżel tara li kien hemm ħafna iktar pajjiżi li kellhom brutal dictatorships, imma daw kellhom l-appoġġ tibda minn hawn tal-Istati Uniti, tal-gvernijiet biex niftehmu tal-Istati Uniti, jew minn minnhom. Mela, wieħed minnhom kien Ċile li kellhom il-famuż Ġeneral Augusto Pinochet mis-73 tal-1990. Democratically elected President of Chile, Salvador Allende, kien hemm kolpo ta' stat u da spiċċaw qatluh il-Allende. U hawnhekk jgħidlek had been in office for 3 years when far-right forces in the Chilean military staged an armed insurrection with the help and encouragement of the Central Intelligence Agency, the CIA, and Richard Nixon administration. Allende, who evidently committed suicide by shooting himself, was found dead in the presidential palace in Santiago. Mela, ġiri, danna kien hemm l-appoġġ biex jagħmlu kolpo di stat ġo Ċile, l-appoġġ mill-CIA. Guatemala, military dictatorship. Gvern ieħor faxxist. Hawnhekk jgħidlek ara. For decades, US supported harsh military dictatorships in Guatemala. Its reasons for doing so can be summed up in 3 words: United Fruit Company. Ġajna tiftakar,
tkellimna fl-episodji fuq il-korporatizmu, is-saħħa Ekku. ta' ċerti korporazzjonijiet li kellhom saħħa biex jinfluenzaw il-gvernijiet, ġifieri din il-United il-UFC kella ħafna interessi ġewwa Guatemala u meta kien hemm gvern illi ma kienx daqsxejn friendly magħhom jew kienu ħajamlu nationalization tal-industrija, insomma spiċċaw għamlu xi kolb ta' stat ieħor. Nicaragua l-istess, Somoza Dynasty minn 1930 sa 1979 ara kemm baqgħet għaddejja ġifieri. ħafna ġifieri, hawnhekk għandek 7. Żgur, kompli għal min irid jagħmel Eżaw, xejn issa- ir-riċerki tiegħu, ġifieri dan huma Eżatt. mhux għax kien hemm 7 biss ġewwa l-Amerika Latina, dawn kienu l-iktar 7 illi kellhom l-appoġġ tal-Gvern Amerikan. Ġifieri għaliex dawn kienu din jappoġġjaw gvernijiet li kienu nazisti faxxisti. Ekku. Dik hija l-mistoqsija. Dik hija l-mistoqsija. Ġifieri, Again, joining the dots. Eżatt. Argentina, the Dirty War. 6, jek tibqa' nies Bolivia, dictatorship ta' Hugo Panzer, u 7 l-aħħar wieħed Paraguay ta' Alfredo Stroessner li kien another brutal dictator da. Ġifieri u Paraguay kien hemm ħafna Nazisti li fil-fatt Ġermaniżi illi kienu ħarbu U marru. lejn dawn il-pajjiżi kollha. Isu- L-iktar l-Arġentina u l-Paraguay. Isu b'xi mod baqgħet l-influenza nazzista. Efemni. Ekkisa b'xi mod. U baqgħu Ġifieri, daw ħbieb ma' daw. Nazisti mill-Ewropa jaħarbu l-Istati Uniti jidħlu fil-programmi Amerikani. Eżatt. Jidħlu fil-pajjiżi tal-Amerika Latina fejn kien hemm gvernijiet faxxisti. Ġifieri, Ekku. il-faxxiżmu baqa jgħix u baqa mhux tal-li ma krollax, imma baqa jikber. Għamil ċempel il-numru qiegħed jidher fuq l-iskrin u kidu ċemplu tistgħu tagħmlu dan u aħna nisimgħu dak li għandkom xi tgħidu u mbagħad l-avukat jista' jirrispondi wkoll il-mistoqsijiet li tagħmlu. Issa, il-klip li jmiss biex nikkonkludu l-ewwel parti tal-programm. Fascism Now, the legacy of World War II in today's Latin America. Ġifieri kif semmejna di ara kemm kien hemm influenza faxxista fil-Amerika Latina. Dan l-artiklu ħareġ l-snin ilu u nofs fit-2019. Talla. Ma naqra ftit ħajsemmilek ħafna affarijiet, Nazi efforts to infiltrate the Estado Novo of Brazilian President Getulio Vargas, to American insistence that Japanese Peruvians be interned in the United States. Jekk tinżel, naħseb. To show there's a connection between the 1930s and 40s fascism and later right-wing movements in Latin America, including 1970s dictatorships in the Southern Cone and right-wing populist forces today. If World War II was never explicitly waged in Latin America, it was also never explicitly concluded. For instance, several Latin American militaries were very influenced by ex-Nazi officers, whose methods of training and organization became highly influential. The fact that Nazi war criminals such as Adolf Eichmann and Josef Mengele ended up seeking sanctuary in Argentina serves nearly as an allegory of the way that 30 years after Hitler's fall, with the extreme right thoroughly discredited in Europe and the US, fascism took power and ruled major countries that had significant previous democratic traditions, such as Chile, Argentina and Uruguay. Di interessanti, għax dawn ġifieri kellhom gvernijiet illi kienu demokratiċi. U dawn spiċċaw b'ħafna kolpo di stato, kolp tal-istat kontra ħafna minn dawn il-gvernijiet demokratiċi. U spiċċaw taħt il-ħakma faxxista. U bl-assistenza ta' ċerti elementi minn ċerti pajjiżi demokratiċi, ġifieri dawn huma. Ta' minnu notawa din il-biċċa xogħol din konna semmejnija minn fit-tieni episodju.
illi il-faxxiżmu u l-komuniżmu estrem joqorbu towmin, l-estremi mhux letteralment jintaqgħu ġifieri f'punt fejn jiġu towmin. L-estremizmu huwa l-istess. Issa tajt towmin, aħna towmin jiena minix inti m'intix. Kemm l-ideoloġiji suppost ikunu kontra xulxin, però jintaqgħu. Għaliex hemm l-element ta' totalitarjanizmu. Dak huwa il-qofol ta' kollox. Ġifieri l-aspetti demokratiċi jiġu kalpestati fil-sija għax it-tnejn huma estremi. Ġifieri dik hija l-ewwel parti, naħseb rajna l-istorja kważi sal-ftit snin ilu ta' kif żviluppa ruħu in-Naziżmu u l-Faxxiżmu. Issa naraw illum x'inhu jiġri għax topic li huwa ovvjament suġġett li huwa topical ħafna huwa x'qed isir ġewwa l-Ewropa llum mhux hekk, Mario. U hemm ħafna diskors u allegazzjonijiet illi hemm faxxiżmu anki ġewwa l-Ewropa u speċifikament qegħdin jgħidu ġewwa l-Ukrajna. Allora naħseb il-programm ma jkunx komplut. Ħajaħraq daqsxejn. Issa ħammorru għal sitwazzjoni issa anke qed tiżvolġi fl-Ukrajna u naħseb taħraq għax hija iktar topical. Ħajbdew forsi jagħmlu iktar. Ma taħraq għax hija iktar topical. Mario, għaliex xejn tibda titkellem fuq il-passat, xorta tista' taħraq. Imma tajtu iva s-sakwa passata. Għadda. Xejn tibda titkellem fuq il-preżent. Mbagħad inti ħatibda tirfes ħafna iktar tal-lijiet. Dik il-problema. Aħna qed nirfsu. Għandna ħalluh dan il-programm. Għax imma taf x'inhu Mario, il-problema hi jekk tara wara l-gwerra dinjija meta tilfet il-Ġermanja u l-Italja faxxista u l-Ungarija wkoll għax kien hemm mhux il-Ġermanja u l-Italja biss, il-Ġappun ukoll eċetera. Jiġifieri ħadu kedda ħadu tiżbita le, ġifieri il-poteri faxxisti nazisti. Ħafna nies bdew jgħidu imma kif jista' jkun. Imma allura ħadd ma tniffes, ħadd ma challenge għan-nazisti, ħadd ma kien jaf x'kien qed jiġri. Ħadd ma għamel xejn. Kulħadd qisu mela kulħadd kien nazzist għalfejn ma tkellimtux. U diki mela wara kulħadd bravu, kulħadd huwa bravu u lest biex jikkondanna. U għandu raġun, għax jekk għandek it-totalitarjanizmu illi ħajibda jimbet, inti trid tikkalpestaħ mill-ewwel, mhux tħallih jikber siġra. Mumma l-interessi tagħhom. Jiġri llum il-ġurnata jekk xi ħadd ħajjipprova jikkritika lilna. Għajtax din tażeġraw xi ħaġa. Għada pitada ħannastru l-istess pożizzjoni fejn ngħidu għaliex ħadd ma tkellem fuq il-faxxiżmu li kienet jikber ġewwa l-Ewropa. Ħadd ma jitkellem, aħna din nitkellmu. Ġiex ħajjagħmlu dawn, ħajpruvaw jgħalquna ħalqna. Probabbilment ħajpruvaw jgħalquna ħalqna. Għax dejjem hemm l-interessi ġeopolitiċi. Diġà qegħdin nimetqu dal-pjan. Imma dik biex jgħalquna ħalqna ġifieri dan ma jaqbillhom. Eżatt, u jiena taf l-Ingliżi jgħidu I might not agree with what you say, but I will defend to the utterance your right to say it. Jiġri dik hija dak huwa l-qofol tad-demokrazija. Anki jekk ma naqbilx miegħek, jekk naraw, anki jekk ma naqblux mar-Russi u mal-policies tar-Russja. Il-fatt illi Russia Today pereżempju għalquha ma tistax tagħmel ma tistax tismagħha. Mela fuq it-television kien hemm fuq il-cable TV għaġtuha. Fuq il-websites għaġtuha wkoll. Hemm x'imkien il-likja. U trid tfittxu. Eżatt. Imma għalfejn din jagħmlu. Wartime, the first casualty of war. Huwa d-demokrazija. Hija d-demokrazija il-verità. Truth is the first casualty of war. Jiġifieri, anki jekk ma taqbilx miegħu, imma jekk inti ħatalaq ħalqu ma tkunx tista'
tagħti il-possibilità li n-nies jisimgħu żewġ naħat kif jagħmel imħallef. Però din Jisma' żewġ naħat u ħadd l-imħallef jiddeċidi. Mela l-poplu m'għandux ikun bħal imħallef ġewwa daru jisma' żewġ naħat u mbagħad jiddeċidi għaliex inti tipprova talaqlu ħalqu in-naħa l-oħra biex imbagħad tgħid jiena li ngħid biss għandi raġun. Ġieli qegħdin nagħmlu f'dal programm qegħdin nippruvaw nikkwestjonjaw ċerta affarijiet anke jekk xi ħadd ma jaqbilx magħna. Mhux għax qegħdin nippruvaw nieħdu sajd jew ieħor, għax il-verità inti trid meta tella xi ħadd il-qorti li mħallef jagħtih il-ħalfa biex jgħid il-verità. U l-verità kollha. U l-verità kollha mhux nofs il-verità li jaqbillu, il-verità kollha. Mela iż-żewġ naħat trid dejjem tagħti. Dik l-importanti. Allura naħseb ta' min jidħol daqsxejn. F'din l-istorja jekk hemmx faxxiżmu ġewwa l-Ewropa ġewwa l-Ukrajna. Rajna lura kemm żejra, rajna kif ħadmu magħna ġifieri n-nies illi aħna kellna gazzetta minna intervista. Rilevanti naqblux jew ma naqblux aħna bħala newsroom. Immorru tajjeb u nixbdew dal-attivitajiet politiku li jkun hemm, politiċi kollha. Ġbidna tal-Alternattiva, ġbidna tal-Partit Popolari, ġbidna tal-Partit Nazzjonista, ġbidna kollox, ġbidna wkoll ta' Normal Lowell. U x'kien ġbidna ta' Normal Lowell? Tajjeb dal-video xrawh xi 50,000 ruħ ġifieri plus. Issa naqblux jew ma naqblux, dak il-magħmel ġifieri mar għal 4 kelmiet qudiem il-monument tal-Istedju kbir, insomma il-Belt Valletta. U minni live. Kien hemm oħrajn anke x'għand Malta ġifieri ġibduh, ġifieri ġibdu xi siltiet u aħna minni live. Dal-video tajjeb kien hemm xi ħadd ġifieri għamlu mass reporting fuq u dal-video xew ħafna nies. Tajjeb u dan spiċċajna aħna lajna flag għax ċandarna għalunna li dawn huma persuni perikolużi. Mela skużi, dan persuni perikolużi skont il-Facebook dawn huwa persuni perikolużi. Għax hekk il-label l-Imperum Ewropa. Wara dan waqqawna artiklu tal-istess Imperum Ewropa, tal-istess attività fejn aħna spjegajna bil-miktub x'qalu x'ma qalx. U attaċċajna l-video insomma ta' intervista li konna minna miegħu ma' wieħed mill-kontestanti ħajħroġ għall-Unjoni Ewropea ma' Terence insomma Portelli. U l-istess waqqawna dan minn fuq propju il-page tagħna biss. Waqqawna ġifieri tagħna t-tieni flag din u t-tienet flag u battaw jenna fuq il-Partit Nazzjonalista iffilmjajna il-protesta tal-Partit Nazzjonalista. U waqqawna l-page. U l-page mhux waqqawha biss li aħna nistgħu narawha, illeminawa din ma teżistix. Il-videos kollha li kellna fuqha laqqas għandna niżluhom. Normalment jwaqgħalek page ħallik tara. Għallilek hemm lilek għax inti kun l-admin. Dank waqqaha totalment kissira ġifieri ma il-videos kollha teżisti, il-page qatt ma żistiet. Ġifieri din hija ċensura. Iċ-ċensura huwa aspett ta' totalitarjanizmu. Din dak li jridu jagħmlu, sa jnaqblu ma naqblux imma naqblux. Għal min isaqsi Mario, għaliex tellajna episodju. Għalfejn tellajna episodju fuq in-Naziżmu u l-Faxxiżmu propju minħabba fek. Għaliex trid tibda tara ċerti elementi fis-soċjetà llum. Jekk humiex elementi faxxisti, jekk inti tibda tagħmel iżżid iċ-ċensura, dak huwa element ta' faxxiżmu. Jew element ta' komuniżmu, it-tnejn li huma. Ta' estremiżmu. Huwa antidemokratiku għax inti għandek id-dritt fundamentali illi tesprimi ruħek. Basta li ma ddaħħalx dak li jissejjaħ hate speech, ġifieri il-mibeda. Jew inti tkun qed u dan min jiddefinixxi timmala fama il xi ħadd. Dawk iż-żewġ eċċezzjonijiet. Jekk inti ma timmala fama il xi ħadd u inti ma ddaħħalx hate speech, issa tajt li trid. Issa ħadd jew jista' jirredikula. Ma dan min jiddefinixxi ma jaqbilx miegħek, imma inti ma tistax taqbad u tiċċensura il-ħadd ieħor. Dik hija ma dan għal-Facebook min iddefinixxa li dal-persuna l-Imperum Ewropa huma nies perikolużi. Nixtieq inkun naf kif il-Facebook iddefinixxija din dan huma persuni perikolużi. Silicon Valley, jiġifieri daw il-kumpaniji kbar, media companies, tipo Facebook u l-oħrajn kollha, saru għandhom ħafna saħħa u mhux l-irwol tagħhom illi jagħmlu ċensura. Il-fatt li jagħmlu ċensura hija xi ħaġa li hija inkwetanti ħafna għaliex għad-demokrazija qegħdin ngħidu.
Għax inti bda tagħla ħalq in-nies u ma jkollhomx dik il-libertà biex jesprimu ruħhom, allura inti qed tasal għal dak li rajna, dak il-faxxiżmu li beda jikkripja ġewwa l-Istati Uniti, ġewwa l-Amerika t'isfel u ċentrali, ġewwa l-Ewropa wkoll biex inkunu ċari. U dawn huma l-elementi li bdew jikkripja. Kif ukoll jiġifieri l-elementi ħżiena tal-komuniżmu kif semmejna, għax mhux kwestjoni għax tgħid kontra il-faxxisti allura inti pro-komunist jew kontra l-komunisti pro-faxxist. It-tnejn li huma biex niftehmu. Il-bandiera tagħna missa tkun il-bandiera ta' demokrazija kontra it-totalitarjanizmu. U mhux kwestjoni kulħadd li jrid. Għadin għawrajt, nifhem li ċertu argumenti forsi tgħid ċertu affar, però min jien, mhux l-awtorità għandha tkun illi tħossib, tifhem, dawn l-affarijiet. Veri, dina fidej l-awtorità at the end of the day biex inti jekk inti qed tabbuża minn dak li qed tgħid resqek l-awtorità Maltija mhux il-Facebook minnu. Mhux hekk. Mela l-Facebook issa sar pulizija. Ġifieri da daħal pulizija. U anke l-pulizija, u le raqs il-pulizija għalhekk il-pulizija jista' jresqek il-qorti u għax inkella tiġi stat pulizija. Jien issiequ jressaq il-pulizija jresquk il-qorti u inti għandek kull dritt li tiddefendi lilek innifsek. Imbagħad jiddeċiedi l-maġistrat jew l-imħallef għandek raġun jew le. Mentri daw qegħdin jagħmluha. Judge, hangman, prosekutur, kollox salt, huma jiddeċiedu daqshekk. Jiena ħan niċċensurak għax li ngħid jien. Dak huwa komuniżmu, u dan huwa komuniżmu. Totalitarjanizmu. Eżatt. Mela, jekk ħan nidħlu fit-tieni. It-tieni kapitlu tal-lum. Ġista nibdew. Li qegħdin nitkellmu għax hemm ħafna diskors fuq dan il-famuż Azov Regiment. Għal min ma jafx, l-Azov Regiment huwa regiment li ġie maħluq ftit snin ilu. Mela 2010 ġewwa l-Ukrajina. Again, qegħdin fuq il-Wikipedia dawn mhux affarijiet kontestati. Special Operations Detachment Azov, also known as the Azov Regiment, formerly Azov Battalion. Nipprova. Nara? Għandek raġuni. Għaxżar. Kunet Azov Battalion is a unit, din importanti, of the National Guard of Ukraine, formerly based in Mariupol. Iġifieri qabel meta ġiet imwaqfa ma kienx parti minn National Guard, kienet isa milizja. Imma mbagħad ġiet integrata ma' National Guard, ġifieri parti bil-forzi tal-pajjiż rikonoxxuti. In the coastal region of the Sea of Azov, from which it takes its name. The unit was founded in 2014, which 2010, by a volunteer paramilitary militia under the command of Andriy Beletsky to fight pro-Russian forces in the Donbass War. Mid-2014 law kien hawn gwerra ċivili ġewwa l-Ukrajina. Dik hija importanti għal min forsi jew nesa jew ma jafx kien hemm gwerra ċivili. U għatem. Issa, the group has drawn controversy over its early and allegedly continuing association with far-right groups and neo-Nazi ideology. Its use of controversial symbols linked to Nazism and early allegations that members of the group participated in torture and war crimes. Some experts are critical of the regiment's role within the larger Azov movement, a political umbrella group made up of veterans and organizations linked to Azov and its possible far-right political ambitions. Issa, memx għalfej il-inkomplu, imma jekk it-tella inti, it-tella daqxejn, ħannaraw, ħannaraw il-bana. Il-bana taħħom, dak huwa il-bana tal-Azov Battalion. Issa tajt, alright, interessanti x'inhija l-problema. Il-problema hi illi dik hija dak li jissejjaħ Eagle's Claw. Eagle's Claw, dik kienet simbol tan-Nazisti ġewwa l-Ġermanja, tal-SS. Tal-SS, tixbaħa. Tal-SS. Le, mhux tixbaħa, hija kważi identika. That is the Eagle's Claw. Jekk inti tidħol fin-19 li jmiss,
naraw xejdlek fuq il-legal claw. Dik. Diki. Mela. Again, fuq il-Wikipedia, jekk nistgħu naqraw ftit. The translation is the wolf's, sorry, wolf, mhux eagle, qed nisbaljen, the wolf's claw. Qed nisbaljen, skużawni. Dana huwa, ġifieri dak is-simbolu fuq ix-xelluk u anke fin-nofs. The wolf's hook or the wolf's claw is an old German symbol inspired by medieval Europe, imma x'intinżel u mbagħad tara li ġi inkorporat mill-SS, hemmhekk the Z symbol. Le, the Z symbol was adopted by the Nazi Party and was used by various German Wehrmacht and SS units, such as l-Intelliegnce. Awek. Qabel il-contents. Such as the Waffen-SS Division, the Anti-Defamation League, ġifieri Jewish League. Użat minn ħafna kulturi qabel in-Nazi. Ifimni fil-Medjuevu. Da simbolu. Ma m'għandux jaqsam, il-puntu jekk terġa' tella x'kont qed naqra minn hemm. Mario. The Anti-Defamation League and others list the Z symbol as a hate and neo-Nazi symbol. Li għonek għandek l-SS. Iva, ġifieri din hija a hate and neo-Nazi and hate symbol skont l-Anti-Defamation League. Ġifieri, jekk inti tara dal-Azov Regiment u targumenta le għax forsi hemm xi erba' estremisti ma jfissirx illi ir-reġiment huwa Kollu estremist. Imma allura għaliex inti qed tadotta dak is-simbolu? Ovvjament, is-simbolu tiegħek huwa għalhekk jissejjaħ simbolu jismu miegħu. Jismu miegħu. Eżatt. Jistgħu jġibu argumenti vari x'kien hemm ġifieri smajt xi intervisti ġibu medjevali, però għalfejn għandek tagħmlu jixbħu mbagħad kienu bidlu xi ħaġa. Ma tantx bidlu għax inti jekk tmur fuq il-klip li jmiss. Hawnhekk l-istess dawn huma tal-Azov Battalion dik il-bandiera tagħhom u hemmhekk dawruha il-Wolf's Claw biex tiġi kważi jisa swastika. Qed tara kif ġiet issa jisa swastika? Min jara jinduna li hija bħal swastika. Huma neonazi sawa. Żgur li huma neonazi. Għandna mhux xi ħaġa. Issa naslu għaliha għax mhux għax aħna biss qegħdin ngħidu. Hemm xeba background. Jiġifieri għal min qed jara dil-bandiera ta' jibda jgħid veru qed tixbaħ l-swastika, issa di kombinazzjoni mhux kombinazzjoni. Mela għamel ara li miss jekk tinżel hawnhekk. Danu. Jekk tibqa' nieżel. Ta' ma nafx kien? Le, jibqa' nieżel. Inżel ftit. Hawnhekk, Mela, famuż ritratt, mela sekond, ara. Jekk, good reasons, m'hemmx għalfejn kollox. Azov Battalion's commander himself confirmed that as many as 20% of his soldiers are in fact dedicated Nazis. Dedicated Nazis, ġifieri l-oħrajn, forsi anki huma għandhom simpatija. For the record, at the height of Adolf Hitler's power, fewer than 10% of the population were actually members of the Socialist Party. Mela, jekk tibqa' fuq il-ritratt, għax il-ritratt huwa kollox hawn. Mela, hawnhekk għandek fin-nofs il-bandiera tagħhom tal-Azov Battalion. Imma il-ħelwin oġobhom. Itellaw ukoll il-bandiera bl-Iswastika Ġermaniża. Interessanti. Għalfejn tellaw il-bandiera tal-Iswastika. Ġifieri, għal min jipprova jargumenta qegħdin teżaġeraw għax qegħdin tippruvaw ifhimni targumentaw illi dawn huma iktar radikali milli huma.
Mir-ritratt jidher. Mir-ritratt jidher ċar. Jidher ukoll illi wieħed minnhom qed jagħmel il-Hitler salut. Żgur, salut. In-Nazi salut. Tal-kannella hemmhekk. Tal-kannella, mela ġifieri. Dana m'hemmx lokal interpretazzjoni. Fl-opinjoni tiegħi. Fimni, kikun kun il-qorti naħseb, toħodha prova dik, naħseb edhom ħafna l-mħallef. Il-qorti. Fil-qorti ċivili. On a balance of probabilities ngħidu inti biex tipprova l-każ tiegħek, jiġifieri iktar għandek raġun milli le. Milli le. Allora tirbaħ il-kawża. U mbagħad fuq qatt kriminali inti trid tipprova beyond the reasonable doubt ngħidu. Imma fuq affarijiet kif qed nitkellmu u mhix stat ta' fatt, issa mhux każ ta' crime, stat ta' fatt u mhix estremisti nazisti jew le. On a balance of probability, hekk jidher u xejn. Issa ta' min isemmi għax issa semmejna crime. Dak in-Nazi salut, ġewwa l-Ġermanja jekk inti tmur tagħmel dak in-Nazi salut, dak jiġi crime. Dak għandek ħabs ta' 6 xhur. Mek inti tmur il-Ġermanja u joġbok inti tella idejk bin-Nazi salut, jistgħu jarrestawk u tispiċċa 6 xhur ħabs. Jiġifieri, that is a crime. Eżatt, jiġifieri dawn dar ritratt mhux probabbli ħalli ntallaw, mhux probabbli rawh u rawh naf kemm rawh nies. Tajjeb, u dawn illum qed naraw li l-Ġerman tissupplixxi l-armi lill-Ukrajna. Jiġifieri jekk dan huwa crime. Sorry, ġifieri inti qed tissupplixxi. Ġo pajjiżek huwa crime. Crime, u qed tissupplixxi armi daw it-tweet. Issa niġu għalija, għax hawnhekk have to join all the dots. Veru, qed nisew persentaġġ żgħir u dal-battaljon huwa żgħir. Sekonda. Dal-battaljon huwa żgħir, ma nafux kemm jista' jikber dal-battaljon. Le mhux kwistjoni kemm kbir kemm żgħir. Huwa parti mill-forzi. Huwa parti mill-forzi, eżatt. Tal-rikonoxxuti tal-gvern. U dak kif irrikonoxxi il-gvern meta huwa għandek parti minnu neonazi. Ġifieri hemm ħafna domandi biex toħroġ. Jekk inti tmur għal klip li jmiss, di interessanti ħafna. Għalax hawnhekk il-Kungress, ġifieri il-Parlament Amerikan tal-Istati Uniti, ibbanjaw l-armi lill-Ukrajin, lill-milizja linked to the neonazis, ġifieri l-istess Azov Battalion. Il-Kungress qal, isma' ma nistgħu il-Gvern Amerikan huwa projbit illi jibgħat armi lill-Azov Battalion. U dana hija d-data? Le, issa di reċenti kemm ilha, le, 2018 mhux daqshekk. Le, ġifieri ma da qabel il-gwerra. Eżatt, qabel il-gwerra. Eżatt. Mela, jekk inti tinżel biex naraw it-tekst tiegħu xi jgħid. Mela, jgħidlek a little notice provision of the 2,232-page government spending bill passed last week bans US arms from going to a controversial ultra-nationalist militia in Ukraine that has openly accepted neo-Nazis into its ranks. House-passed spending bills for the past 3 years have included a ban on US aid to Ukraine from going to the Azov Battalion. Mela din nitkellmu fuq l-istess battalion. But the provision was stripped out before final passage each year. This year, however, the 1.3 trillion, ġifiri 2018, omnibus spending bill, ġifiri il-militar kollu tal-Istati Uniti, signed into law last week, stipulates that none of the funds made available by this act may be used to provide arms, training or assistance to the Azov Battalion. Da kien fit-2018. Mela, mhux għax qegħdin ngħidu aħna. Dana il-Parlament Amerikan tal-Istati Uniti oġbuhom jaraw l-Azov Battalion bħala neo-Nazi jew Nazi regiment. Huma iddeċidew fit-2018. Iva, issa. Jekk inti tmur għall-artiklu li jmiss. U l-lum qed nissopplixxu? Iva, inti tħobb. Naqbas il-pejs. Inti tħobb naqbas il-pejs. Kieku hekk kont ngħidlek l-għalih. Naħseb dejjem kien jgħidlek trid taqbes il-pejs.
Jina nipprova ma naqbix il-page. Mhux hekk, ħalli in-nies ma jibdew jgħidux jaslu illi n-nies. din naqbżu Ekku. u qegħdin nispekulaw. Eżatt. Qegħdin nibnu, qisna qegħdin nibnu dar Mad-domandi bil-pedamenti joħorġu- u mill-pedamenti Ekku. l-ewwel solar, il-ground floor, l-ewwel solar, tieni solar. Ekku. Ħalli ħadd ma jiġi jgħid qegħdin naqbżu. Iktar u iktar fuq suġġetti li jaħraq bħal da. Mela, il-House, jiġifieri il-Kongress tal-Istati Uniti, House of Congress, Lower House biex niftehmu mhux is-Senat. 40 members of Congress, 40 House Dems, jiġifieri tad-Democrats, signed a letter in 2019 that proves US is now arming neo-Nazis in Ukraine. Mela, illum hemm gvern demokratiku, President demokratiku. Dak iż-żmien fit-2019 kien hemm 40 membru tal-Kongress illi ffirmaw ittra illi qalu illi ma kellhomx jappoġġjaw Bil dal-grupp qed naraw fl-istampa l-Azov. Eżatt, bil-Wolf's Claw, famus Wolf's Claw li huwa Tipo Swastika. 40 House Democrats signed a letter to the State Department 2019 asking them to designate the Azov Battalion in the Ukrainian army as a neo-Nazi terrorist organization. Ekku. Mhux għax qegħdin ngħidu. Jirrikonoxxiwa huma wkoll kulħadd qed jirrikonoxxija li din hija. Mhux kulħadd, imma l-Amerikani 40 membru tal-Parlament tal-Partit Tad-Demokrats. Tad-Demokrats qed nitkellmu dawn. Ġifieri Trump huwa Repubblikan. Eżatt, ġifieri mhux kwestjoni għax partit wieħed jgħid mod u partit ġifieri laqqas naqsam ma' Trump din ġifieri. Le, m'għandux Ġifieri naqsam. issa demokratiċi fil L-ittra kienet demokratiku. L-ittra kienet Democrat, ġifieri. intbatet minn dawn il-Democrat members Dawn tal-Kongress. l-40. 40 ruħ. Mela, Ġara bidlu l-idea, ġara issa. taqbes il-page, Mario. Arġajna. Kważi wasanna jasra. Mela, jekk inti tmur għal li miss ta' Irish Times issa qegħdin Ekku. li kien tal-punch. Ta' fuq l-Irish Times qegħdin naraw foreigners join far-right militias in Ukraine's fight against rebels. Għaliex inti biss xi waħda, le ma naħsibx li. Le, di 24. Le, ġifieri aħna rajna l-aħħar darba ukoll illi ovvjament hawn ħafna sija l-Istati Uniti kif ukoll l-Ewropa tissupplixxi ħafna armi. Dak qed ngħid fil-bidu l-ewwel, jiena da. Iva, ġifieri il-problema hi illi qabel ma niġu għal dan il-klip. Jekk l-Ewropa jew l-Istati Uniti qed jissupplixxu l-armi lill-Ukrajina u l-Azov Battalion tifforma parti mill-fighting forces tal-Ukrajina. Mill-militizja ġiddin parti. Imma issa qiegħda parti. Inti allura ma tistax tgħid li m'intix qed ukoll tissupplixxi l-armi lill-Azov. Tajt le, jiena qed nagħti lilek biex inti tagħti lill-partit tal-forzi armati tiegħek. Mela, jekk hemm f'dak il-bill ġifieri l-act tal-Kungress li qal ma tistax tissupplixxi armi lill-Azov Regiment. Imma mbagħad tissupplixxi armi lill-gvern li inkorpora l-Azov Battalion ġewwa l-forzi armati tiegħu. Allura m'intix indirettament tiffinanzja l-Azov Battalion ukoll għax min qed jagħmel min qed jiġġieled. Naf qed jiġġieldu Donbass. Min huma l-front line, mhux l-Azov Battalion. Ġifieri huma ħanejdu hekk illi qed jiġġieldu fejn. Fejn. Eżatt. Ġifieri jekk terġa' tidħol f'di tal-Irish Times, din hija inkwetanti ħafna wkoll għaliex hawnhekk qed jgħidlek illi hemm ħafna barranin li huma ta' ideoloġista estremista li din imorru jiġġieldu mal-Azov Battalion. Ara, jekk ħalli naqra daqsxejn it-titlu. Tella. Titlu.
Foreigners join far-right militias in Ukraine's fight against the rebels. Fears that nationalist Azov Battalion and others could ultimately turn on the new rulers. Di mhux l-ewwel darba li saret tax. Ma nafx kemm il-darba fl-istorja, bħal meta kien hemm il-muġahidin ġewwa l-Afganistan, illi kienu din jiġġieldu kontra l-okkupazzjoni tal-Unjoni Sovjetika, kellhom ħafna appoġġ mill-punent biex imbagħad il-muġahidin spiċċa jiżviluppa ruħu u spiċċa ħafna organizzazzjonijiet. Li kien wieħed minn dawk li għalmu l-Amerikan stess. Eżatt. Ġifieri mhux l-ewwel darba li rajnija. Din hija inkwetanti ħafna. Issa, biex forsi nippruvaw nibdew nikkonkludu, Mario. Għax sissa għadna, all right. ċasa fuq il-kejki, sa? Għadna inna nitkellmu fuq l-Azov Battalion. Ekku. Imma l-problema hija l-Azov Battalion biss. Diġà rajna li mhijiex, għax kieku kienet l-Azov Battalion biss, il-gvern ma kienx jaċċetta l-Azov Battalion bħala parti mill-Forzi Armati. Imma argumentaw li għandu bżonnhom. Li għandu bżonnhom u jgħid isma' nipprova nikkontrollhom u sebaħu dalam, eċetera, eċetera, minn Forsa ħafna nies jaħsbu ħajżhom bad ineħħihom jew l-minhom. Eċetera, eċetera. Allura il-problema hija minn xi parti żgħira tal-ħuta jew minn ximkien ieħor tal-ħuta, minn rasa jew minn ximkien ieħor. U hawnhekk naslu għall-klipp li jmiss dina diġà semmejnija. Dik għad 25 Mela, inti għad 26, dan huwa inkwetanti ħafna. Ekku. Għaliex xi ħadd għamel screenshot ta' YouTube feature fejn hawn semma illi meta kienet żgħira di Ekaterina Ċumachenko fiċ-ċentru kienet tieħu parti tissieħeb ma' xi attività ġewwa l-Istati Uniti stess li kienet ovvjament xi ħaġa tal-nies li kellhom simpatija nazista u xejn kif qegħdin naraw kollha bis-salute. U bis-sima, ħalqhom ġifieri eċċitati ħafna u bis-salute. U di fiċ-ċentru minni. Din Ekaterina Ċumachenko kienet il-First Lady tal-Ukrajina mhux tal-lum biex niftehmu. Ta' xi 12 sen ilu, iktar minn 12 sen ilu, 14 sen ilu. Għaliex kienet iżżewġet il-Viktor Yushchenko illi kien spiċċa President tal-Ukrajina u daw kienu marru l-Istati Uniti u l-mara tiegħu u kienu iltaqgħu mal-President Bush ta' iż-żmien, George Bush Jr. Xi ritratti ma sax intallagħhom għaliex. Għax kienu copyright. Allora ma stajniex intellaw. Għax xtaqna ntellaw ritratt ta' meta kienet miż-żewġa mal-President tal-Ukrajina Viktor Yushchenko, illi huwa l-istess wiċċ, l-istess persuna, kif qed jgħidha aħna indagajna ftit, mhux ta' forsi li tella dan x'ismu forsi nerġgħu naraw l-istampa ta' din Ekaterina Ċumachenko, dika kienet kun jom xubita u xek il-maiden name tagħha, u mbagħad iż-żewġet u saret Yushchenko. Ekaterina Yushchenko. Ġifieri din kienet nazista, naħseb mhux kwestjoni ta' interpretazzjoni hawnhekk. Għax kif jgħidu l-Ingliżi a picture speaks 1,000 words, ġifieri il-ritratt jitkellem m'hemmx għalfejn li nitkellmu aħna, in-nies jistgħu jaraw, u di spiċċat il-First Lady il-mara tal-President ġewwa l-Ukrajna. Mhux tal-lum, 14 sen ilu. Ġifieri, qegħdin nitkellmu fuq l-Azov Battalion biss, mhux diki, jew hemm problema ta' faxxiżmu illi daħal ġewwa l-Ukrajna. Jekk qegħdin nibagħtu armi u qegħdin nappoġġjaw pajjiż
qegħdin noqogħdu attenti il-min qegħdin Jew ħana nappoġġjaw, jew ħan nispiċċjaw nerġgħu naqgħu kif konna fil-gwerra, kif rajna fil-bidu tal-programm, ċerti nies, ċerti kumpanniji kienu din jappoġġjaw gvernijiet faxxisti. U naħseb nistgħu nikkonkludu fl-aħħar forsi anki fuq daqsxejn ton ottimist. Fadden noħra suppost. L-aħħar wieħed iva. Emmu. Teens come forward as Nazi salute whistleblowers. Mela, tkellimna fuq il-passat. In-Naziżmu, il-faxxiżmu ġewwa l-Ewropa u l-Istati Uniti wara l-gwerra u anki fil-Amerika Latina. Imma hekk qegħdin naraw skont dan il-coverage ta' 2019 illi fil-fatt hemm ħafna Nazisti żgħażagħ illum il-ġurnata li għadhom jappoġġjaw in-Nazisti. U dawn it-tnejn min-nies, dawn it-teenagers, spiċċaw whistleblowers u rrapportaw il-sħabhom għaliex huma kienu qegħdin, ara kif kienu kellhom għamlu party u bix-xemat ġew u għamlu l-Ispanja. U ara daw għamlu. Daw ġewwa Ġermanja? Le, dawk ġewwa l-Istati Uniti. Alright. Le, x'kaħna jgħidlek daw? Le, ġewwa l-Istati Uniti, jiġifieri min jaħseb, u dawn mhux kwistjoni ta' again, 4 skinheads qegħdin joħorġu, dawn huma nies jew l-università, jew high school, u qed jindorsjaw in-Naziżmu. Dawn mhux 4 skinheads, għax in-nies jaħsbu u neonazis 4 skinheads da le, in-Naziżmu qiegħed issa qed jikber, qed jiġi f'wiċċ l-ilma. Tista' semminna dak il-klip biex in-nies jisimgħu daqsxejn. Ma għax l-ewwel tħareġ minnu. Kif? Ħareġ għax taf peress li jkun fuq il-YouTube ikun hemm ċertu copyrights ma tkunx tista'. All right, imma rajna. Issa nagħmluhom link. Ħalli min jrid. Fid-description tal. Eżatt. Kollox ħanamilhom, ġifieri dak li tkellimna fuq l-lum u kull. Tajjeb, ikun hemm il-links kollha. Kollha. Eżatt. Issa jfittxhom direttament fuq il-YouTube, ħajkunu fuq il-YouTube u jkunu qegħdin hemmhekk. Għax ma stax nagħmluhom fuq il-Facebook l-ewwel net. Il-Facebook jafu aħħomna. Ekku. Imma jiena naħseb. Mhux valla pjena. Mario, din hija interessanti illi dawk iż-żewġ żgħażagħ, it-teenagers high school, iddeċidew illi jirrapportaw dak li kienet jiġri ġewwa l-iskola tagħhom, dak il-party fejn għamlu dak l-Ispanja bil-xemat. U dak huwa inkoraġġanti għaliex in-nies minflok jinħbow u ma jitkellmux, irridu jitkellmu, anki dawn huma żgħar, 16-il sena, 15-il sena, 17-il sena. Irridu nitkellmu fuqhom dawn l-affarijiet. Dan qegħdin fil-periklu? Nippretendu li ma jeżistux dawn l-affarijiet għax nibżgħu illi xi ħadd ħajjiġi jikkritikana għax jgħidu illi għandna xi aġenda. Bħalma għamlu dawn iż-żgħar ġewwa l-iskola u ħarġu ta' whistleblowers kontra dak li kien qed isir ġewwa l-iskola tagħhom. Irridu noqogħdu attenti kollha kemm aħna ġewwa l-Ewropa. Irridu nikkwestjonjaw jekk l-armi li qegħdin jintbagħtu mill-Ewropa l-Ukrajina hija policy li hija għalija jew le. Jekk għandna nieħdu l-irwol bħala Ewropej anki fl-interess tagħna ta' Ewropej, ta' peacemakers u ta' medjaturi. Jew inkomplu nitfgħu iż-żejt fuq in-nar u nistabilixxu armi ma' pajjiż illi sfortunatament hemm dawn l-aspetti mhux antidemokratiċi biss, estremisti kif rajna, mhux kwestjoni. Ma tissuġġerixxi. Imma dawn l-affarijiet ħafna nies laqas biss jarawhom għax tant hemm censorship, laqas biss jafu li huma għaddejjin. Pereżempju, nafu l-gwerra li r-Russa, ġifieri l-Russa kienet ma nafux Naziżmu. Ġifieri dawn qegħdin jiġġieldu r-Russi qegħdin tajjeb
pattuwa pa' speċi tal-li Russi daħlu fil-Ġermanja speċi orkestru n-Naziżmu ġifieri bil-qalb kollha speċi niġġieldu kontra r-Russi. Min huwa Nazist appuntu, dik għandek storja oħra. Imma aħna l-Ewropej u anki il-President tal-Ewropa jekk forsi ċaħti wassal dal-programm jew tara ovvjament rappreżentant ċittadina Maltija. Naħseb kulħadd, kull wieħed u waħda minna fil-Parlament Ewropej, fil-Parlament Malti, irridu nsaqsu dawn il-mistoqsijiet u noqogħdu attenti. Kemm nafu illi ġewwa l-Ukrajina il-President preżenti tal-Ukrajina ibbanja ħafna partiti. Ibbanjhom. Jiġifieri qegħdin aħna nissupplixxu gvern li huwa antidemokratiku. Iva mhux għalhekk qed ngħidlek. Nitkellmu fuq demokrazija. U mbagħad naraw il-gvern qed jibda jagħlaq, qed jibbanja ħafna partiti, mhux partit wieħed ta' ħafna partiti. U jibbanjhom. Ġida qed ngħinu biex tagħlaq parti mid-demokrazija. Ġifieri d-demokrazija kemm hija b'saħħitha ġewwa l-Ukrajina fuq mal-gvern preżenti. U inti ħatmur tiġri ittieħ l-armi. Biex imbagħad jgħaddihom lill-Azov Battalion. Jien dak li kien żball kbir li qed jissupplixxi l-Ewropa l-armi lill-Ukrajina, ġifieri dik huwa żball enormi, jiena ma naqbelx laqqas ma' Putin daħal ġifieri fl-Ukrajina, għalkemm l-aħħar darba spjegajna anke fuq l-armi jekk in-NATO tibda tagħmillu l-armi rib il-frontiera tiegħu hemmhekk għandek ħafna aktar li huma pro-Russja, allura ħajaqraw il-bombi mbagħad. Kemm minn hawn kemm minn hemm fl-episodju fil-episodju. Semmejna dik għax naħseb ħadd forsi ma jiġi f'moħħu. Ma jiġi f'moħħu. Illi f'każ illi l-Ukrajna tidħol ġewwa. Ġifieri mhux daqshekk miġnun Putin. Missili ġewwa Donbass bil-poplu Russu, mhux hekk. U n-naħa l-oħra tal-border, missili tar-Russi bil-poplu Russu. Ġifieri f'każ ta' missile exchange, Russi kontra Russi, ġifieri immaġina. Imma apparti minn hekk, mhux biex naqbżu għal wieħed jew għal ieħor. Jiena dejjem kontra. Jiena dejjem kontra kwalunkwe gwerra. U jiena favur it-tentativi sal-aħħar ġurnata biex inti tipprova takkwista il-paċi. U jekk m'hemmx paċi llum, tipprova tasal għalli għada u pitada. Mhux tkompli titfa' iż-żejt fuq in-nar. Għaliex in-nies dejjem ibatu. Kien okkażjoni li r-Russja tidħol. Issa kien okkażjoni l-Russja daħlet sewwa fl-Ukrajna u issa sabu l-okkażjoni kif l-Ukrajna jissupplixxuha l-armi u anke il-battaljon Azov issa li għandu ċertu armi. Ifhimni Mario. Ifhimni Mario. Dan xorta jibqgħu l-armi? Allura bdew jissupplixxu l-armi kif rajna diġà il-Kungress. Bdew jissupplixxu l-armi 3 snin ilu. Jew 4 snin. Żgur kemm ilhom jissupplixxu l-armi l-Ukrajna. Ġa jafu. U meta tela l-President Biden sena u nofs ilu, bdew jissupplixxu ħafna iktar armi. Kienu ġa jafu x'ħajġri? Mela jekk inti qed tarma xi ħadd, x'ħajġri da? Ħajgħu taħallihom xi garax u ma jużhom. Mhux hekk. Jiġifieri jekk qed tkompli tissupplixxi l-armi, jiġifieri inti qed tistieden. Il-gwerra ċivili ħatkun full blast ħad iġi. Jiġifieri diġà kien hemm allegazzjonijiet ma nafx humiex veru jew le, illi l-Ukrajina kienet fil-punt li kienet ħadd tattakka b'mod sostanzjali ħafna iktar minn qabel, jiġifieri tattakka Donbass. U l-attakk Russu laħaq ġi qabel ma bdew jattakkaw huma. Ġifieri min attakka l-ewwel ġi. Issa jien ma nafx għax jiena m'għandix aċċess għall-Intelligenza għan-network biex nara eżattament x'kien ħajattakka min, eċetera, eċetera. Imma il-punt li nafu huwa illi kienu qegħdin jiġu armati sa snienhom. Għalax tippretendi illi l-gwerra ċivili ħatispiċċa tinqeret hekk. Jekk ħadd għaddilhom dawk l-armi kollha sena u nofs tbellawhom dawk l-armi, mhux ovvja li l-gwerra ċivili ħatispiċċa armi li kienet li bdiet 8 snin ilu ħatispiċċa tisplodi.
Imma is-suġġett tagħna mhuwiex l-Ukrajna, is-suġġett tagħna. Eżatt, imma laqna bija ta' xissa spiċċajna. Huwa il-faxxiżmu u kemm għandu Saħħa llum. u saħħa il-faxxiżmu illum il-ġurnata sija fl-Ewropa kif ukoll fl-Amerika tan-Nord, fl-Amerika ta' fuq, ġifieri l-Amerika Latina, t'isfel u d-dinja kollha. Dik hija naħseb in-nies iridu jiftħu għajnejhom biex jaraw illi il-periklu tal-faxxiżmu u t-totalitarjanizmu huwa periklu reali u mhux xi ħaġa remota. Mela, nistgħu nagħlqu il-programm llum. Naħseb. Tajjeb kien twil mhux ħażin, però interessanti fas-soltu. Kenna diversi nies li daħlu anka fuq il-programm. Illum kien hawn tendenza mhux ħażin. Imbagħad jaraw iktar tard ovvjament jitlu ta' xogħol għadu recording, speċjalment fuq il-Facebook. Issa ħajidħol fuq il-YouTube bad jara jkompli jaraw minn hemm. Mela, nirringrazzjak dejjem għax dejjem tallimna, jiena kien hemm ħafna fejn qasdejja ma kelli. Inta l-Azov ora kelli x'idea. Illu x'qed jiġri llum, imma dak li ġara fil-passat u dawn il-membri tal-Nazi kif kienu infiltraw u b'tali mod l-Amerikani kif ħadu il-daw in-nies għal-bżonnijiet għanajdu hekk tagħhom u poġġewhom. Ma mhux l-Amerikani biss, mhux biss, għax anke ġewwa l-Ġermanja, issa forsi nagħlu fuq kien hemm persuna oħra li spiċċa ħabs wara Nuremberg, Ferdinand Porsche, tal-kumpanija Porsche. Ġifieri dana weħel minn għalija 22 xahar ħabs, u mbagħad wara xi sena u nofs tela mill-ħabs Alla jbierek, għax good behavior mbagħad. Ġifieri u dan spiċċa ħabs għax dana kien qed jissupplixxi armi għan-Nazisti, ġifieri l-kumpanija Porsche. Imma minflok ħaduha l-kumpanija, ġifieri baqgħet fl-istess familja. Ġifieri dawn il-familji kbar ta' Bayer, ta' Porsche, ta' Volkswagen, ta' IBM. Ma semmejniex il-IBM pereżempju, min irid ikun jaf jista' jaqra mill-links tagħna l-artiklu li ktibt jiena fit-Times. Saħebna m'għandux xi biċċa intrigu fija din. Jiġu minnu forsi. Ma nafx, imma hemm ħafna kumpaniji. l-IBM, xellu li computer, ma nafx, jista' jkun, m'għandix idea. M'għandix idea le fuq ismijiet. Imma l-IBM kienet involuta wkoll min irid jagħmel ir-riċerki tiegħu hemm anki kodba fiha kif kienu involuti indirettament anki fil-Holocaust għax jissupplixxu il-makkinarju kollu li kienet jużaw il-Ġermaniżi biex jagħmlu rounding up tal-lut għal concentration camps u ma setawx jagħmlu għadi jekk ma kellhomx l-apparat tal-IBM. U l-apparat tal-IBM kienet jintuża mill-nies tal-IBM stess, għax huma ma kienux qegħdin jibbiegħu, kienu jikru. Ma sataw tal-IBM jgħidu. Kienu jafu. Le, mhux. Għax dan probabbli kien jirrestom, tolhom whatever. Jekk jgħidulu li, ġifieri. Sataw ġifieri għax dik il-mistoqsija mbagħad jista' jirrifjuta. Forsi l-teknoloġija fidejja. Mhux kwestjoni ta' tirrifjuta. L-IBM ġewwa l-Awstrija qalu li saret kienet separata u ma kienx baqgħet taħt il-kontroll tal-IBM tal-Istati Uniti. Imma mbagħad wara l-gwerra reġgħu ingħaqdu. Ġifieri l-istorja. Tajba di, grazzi. Ġifieri. Le, ġifieri mhux biex niftehmu nimpuntaw sobajna lejn pajjiż wieħed. Għax anki ġewwa l-Ewropa kien hemm ħafna simpatija anki ġewwa l-Ġermanja wara l-gwerra. Ġifieri l-Ispanja ġifieri ma mhux isna aħna xi anġli ġewwa l-Ewropa u l-Amerikani le biex niftehmu. Irridu naraw l-istampa kollha. Aħna ma morniex tajjeb. Ma ħadna xi wieħed jibnilna t-teatru jerġa'. Storja. Mela, nagħlqu hawnhekk għall-programm ieħor nhar il-ġimgħa x'hekk. Iva. Għas-sitt episodju għandek xi titlu ġa moħħok jew? Għandi xi tlieta rrid nagħżel li ma nagħmlu. Iktar quddiem intuhomkom. Inselmulkom.